kɔkɔetɔ kpakple nuteƒewɔla Mawu matrɔ edze be wòasubɔ eye míesubɔ le gaƒoƒo ya me. Nuwɔwɔwo katã subɔ, xedzodzoewo subɔ o, atiwo kekeake hã tso aseye na o. Ekae nye mía amegbetɔwo tɔ. Ye mlɔa anyi etsɔ. Míenya eka ye míedɔ alɔ. Míeva kpɔ mía ɖokuiwo le ŋdi ya agbagbeawo dome. Míetsɔ kafukafuwo katã na o. Wɔ ame nuveve wɔ yawo katã. Ame nuveve ƒe Mawu xɔ míaƒe kafukafu, xɔ míaƒe akpedada, xɔ dodoɖedzi, gbɔ kɔkɔe. Esi míeƒoƒu alea ɖe, Aƒetɔ le eƒe afɔ me míeƒoƒu ɖo. Ne míetsɔ míaƒe akpedadawo nɛ vɔ, ne míetu aseye nɛ vɔ, míe le mɔ kpɔm be aƒo nu na mí le gbe si me míate ŋu ase gɔme le. Owo koe ana míase nya yɔ gɔme. Eya ta míekpe va ƒo nu na mí, abe míase wo gɔme. Eye gado ŋusẽ mí hã be míakɔ ɖe sia ɖe ade dɔwɔwɔ me. Gbogbo edze nɔ le Yesu-Christ ƒe ŋkɔ me. Amen. Mawu ƒe asi neka mía dome ame sia ame be ame yiwo katã le dɔ lém woƒe dɔlélewo nedo fifi la le Yesu-Christ ƒe ŋkɔ me. Eɖanye dzesitowo ye o, eɖanye ŋutilã nu bubuwo ye o, agbadze ye o, eɖanye dɔgbo ye o, eɖanye dzi ye o, eɖanye eʋukawo ye o, eɖanye agbekawo ye o. Yehowa ƒe asi neka wo fifi la eye xɔ wo dɔyɔyɔ le Yesu-Christ ƒe ŋkɔ me. Amen. Mía dome ame geɖewo le nɔnɔme yi me ye ame aŋevi me makpɔ enye le nɔnɔme ma me ye ame geɖewo le. Eme kɔ na wo ƒã be emɔ geɖewo le ŋgɔ na wo. Womenya ne nyi ame yi va yi lo, ɖusime yi va yi lo, alo yi va yi ŋgɔ te o. So enye zizi na wo be woatia ɖeka godo. Mate tɔ ɖe teƒe ɖeka hã, ele na wo be naɖe vɔ. Meka ti yene lo. Ete kɔ asi kɔ kpala ta godo ele tsatia wɔ ge. Ayi ɖusime lo, alo ayi miame lo, alo ayi ŋgɔ te. Ame aɖewo be mɔa eyi wo va le wo ŋgɔa, nu yi bo ate ŋutia lea, esugbɔ wu. Menye be sugbɔ ta, woagblɔ na wo be oke meganye be natia o. Eyi ɖo la tia koe. Agbenɔnɔ ya, tiatia wɔwɔ ye. Babia nye be tiatia kae wɔ ya newɔ. Esɔ yi va yi ɖe tiatia kae newɔ. Egbe ɖe tiatia kae newɔ. Etsɔ si gbɔna ɖe tiatia kae nawɔ. Be ne le fia le gaƒoƒo ya me tiatia wònye newɔ. Wɔn tɛ tia be yava, ye ne va. Awu yi ne do gbea tiatia wònyo ye ne wɔ. Atentia be yeado awu bubu, wa yi yiwo me ne le va ye ne tia. Yehowa nya yɔ mi be míanɔ yeƒe ŋkume ŋkeke aɖewo. Tiatia ye wònye ne wɔ, ene nɔ be azɔ kpakple Mawu lo, alo ye mazɔ kpakple. Do yi ne dze egɔme, evɔa, keteke yava ɖo afi aɖe koa, woya ne ɖi dzo le ʋua me kpoo. Tiatia ye wònye ne wɔ. Tiatia yiwo míewɔa, eya ye nana míaƒe agbea
ria dagbe va na mi lo alo ria afɔku va na mi. Naneke medzɔ naneke medzɔ. Ne ye be mewɔ tiatia o la, naneke madogo tso eme na o. Tiatia de sia ɖe ƒomevia aɖikae. Ame aɖewo tia be yewoaɖe srɔ̃. Ame aɖewo tia be yewoatsi etre. Tiatia wònye wo alo? Tiatia yi ne woa, ele be nàwɔ eŋutidɔ nyuie eye nàgblẽ ɖokuiwo be nye ŋutɔ nye wɔ nye tiatia. Ne etia be yeaɖe kofia, megava gblɔ tsɔ be eve ye ŋutɔ be yeɖe kofia. Ɖewo mezi dzi o, ŋutɔ wɔ tiatia. Alo galamedzidzi egbe le Togo be ɖeame yi ɖeame keme? Hã? Wo galamedzidzi ma? Wo galamedzidzi mo? Ok. Emawo katã wonye tiatia. Ame ɖewoa, wode wo suku, wogbe be yewo mayi suku. Egbea, eva le wo vem. Gake menye veve yina se gbea nye nya. Nu yiwo le na wo be nawɔ nye tiatia kae mawɔ egbe eye ɖɔɖɔ ɖo va. Tiatia vevetɔwo le míaƒe agbe me eye nye eye wɔ ye wòa akplɔ mi ayi dzomavɔ me loo alo dziƒofiaɖuƒe me. Amen. Etɔwo mate ŋu awɔe ɖe nu o, enɔwo mate ŋu awɔe ɖe nu o. Menya be le lome egbea, ame yiwo yɔ wo ɖokui be kristotɔwoa, wo dometɔ aɖeke megale ame aɖeke dzizim be ɖe ŋutsu ɖe nyɔnu ke me. Amewo gale ame dzizim le Togo ya, be ɖame yi le ke, ɖame yi le ke. Vɔ eɖa nye le ame yiwo le ame dzizim gbɔ aɖe srɔ̃ gbɔ, ame yiwo le ame dzizim gbɔ o. Ame aɖeke mate ŋu vi dzi o na tiatia ye he mavɔ be nya ya va na wɔ ya o. Ɖeko woagblɔ na o be tsɔ wò agbe na Yesu. Fia gbɔ ye wòkpo ɖo. Atia be yeatsɔ ye be agbe nɛ loo alo ye matsɔ ye be agbe nɛ. Gbɔ ye wòkpo ɖo be nava anɔ anyi ɖe Yesu va fɔ nu asrɔ̃ nu loo alo masrɔ̃ nu. Le ŋdi ya, ŋdɔ ya boŋ. Nu yi ŋuti gbɔ kɔkɔe le nu ƒom to na mi ya nye tiatia kae wòa ne wɔ. Nu kae nye wò tiatia. Le Luka ƒe agbalẽ ta ewolia, si ŋuti dɔ wɔm mi le tso ɣe ɖe yi me ke ya. To kpukpu yibla tɔ̃ vɔ enyi, yibla ene vɔ evelia me. Biblia be eye wòva eme bena le esime wonɔ mɔ dzi la, eye ama ge ɖe edu sue aɖe me. Eye nyɔnu aɖe si ŋkɔ nye Marta la xɔe ɖe eƒe aƒeme. Nɔvi nyɔnu aɖe nɔ esi, Marta la si, si woyɔna be Maria. Eye ama esi wonɔ anyi ɖe Yesu ƒe afɔnua, nɔa to dom nya siwo katã gblɔme wonɔ. Ke Marta ya ti dzimaɖeɖi le subɔsubɔdɔ geɖewo me. Eye esi wòva Yesu gbɔ la, egblɔ nɛ be Aƒetɔ, ɖe metsɔ ɖeke le eme be nɔvinye nyɔnua gblẽ nye ɖeka ɖi ye mele dɔ wɔm o. Gblɔ nɛ azɔ bena neva
eye wòava akpe ɖe ŋuti. Eye Yesu ɖo ŋuti gblɔ nɛ bena, Marta, Marta, ele hloloe dom, le vevesese dom na ɖokuiwò, ele kedzi tsɔm ɖe nu geɖewo ta, ke nu ɖeka pɛ koe hiã. Eye Maria tia nyuitɔ gome si ame aɖeke ma axɔ le esi akpɔ sede o. Amen. Yesu wɔ dɔ tso agbalẽfiala ma ŋuti, xɔsefiala ma ŋuti, xɔsefiala yi eva do ɖe egbɔ. Yi ese be nu ka ye ɖo la wɔ be ne yeanyi dome le agbe mavɔ me. Enye babia nyuitɔ si ame sia ame ɖo la bia. Eye eva yi bia ame yi ate nye ŋutiɖoɖo nyuitɔ keke akewo abe le nyi kpɔ le kɔsiɖa gbe. Vɔ ebia babia ya kple susu baɖa. Eye ebie be yakɔ ate Yesu kpɔ. Yadi nya le ŋuti ne yeali, ne yewɔ funyafunyae, eye yeaɖe eƒe agbe ɖa. Togbɔ be enɔ nenea hã, Yesu kpe ɖe ŋuti be eya ŋutɔ va de dzesi eɖokui. Nyametsotso kae wòwɔ? Nyemenya. Biblia megblɔe na mi. Ɖoe ahava nɔ Yesu be nusrɔ̃la yiwo eɣe la domea? Nyemenya. Ate ŋu va eme nenema. Ɖohi egblɔ be ok, nyama ne nɔ anyi na Yesu. Eya hã le nenema. Ate ŋu va eme nenema. Vɔ eye Yesu ya gbɔ etɔ kpadzi vɔ koa, egatuta Yerusalem. Eye woyina Yerusalema, enɔ nɛ be wòava yi ti afi aɖe dɔ hafi ŋu nake. Eye wòva ti edu sue aɖe me si woyɔ be Betania. Menye du lolo aɖeke o. Edui tso Yerusalem abe kpeti etɔ̃ pɛ ko. Gama mea, wodze Yesu ƒe afɔɖoƒe xlẽm vɔ. Ale yi woawɔ kaka ali eye woatso kufia nɛ. Ta ele ko abe ame ɖe yi ye dukplɔlawo wona amewo nya be mi le dzim be miaɖe eƒe agbe ɖa. Ne nya nenema ɖe be nene le ame aɖe dzim ɖe, ne wòva ƒo ʋɔtru na wò ɖe avuvɔa ne ʋu agbɔ ye kpe nya be yae ɖe axɔe ɖe aƒewo mea. Maxɔe o. Ame tsitsia hã maxɔe o. O, mi nɔ agbe nu sia nu miate ɖu le agbea me vɔe. Eka gakpɔtɔ. Nuka nyo nyi meɖu ƒo. Agavivi koe. Amen. Fifia, nenema le Yesu dzi me ma, gake nyɔnu si xɔe ɖe eƒe aƒe me. Mikɔ nyɔnu akalẽtɔ ye. Alo? Mikɔ nyɔnu ma elɔ nene ƒe Yesu anyateƒe. Yesu re. Eye wonɔ anyigba dzi re. Naneke menɔ fio. Hallelujah. Ta ne gawɔ na mi si wo mi mate ŋu naneke awɔ. Da be ga mele mia si o, anyigba mele mia si o, aƒe mele mia si o, eʋu mele mia si o, eye aleke mele mia si o ta. Eye Yesu nɔ anyigba dzi, naneke ɖeke menɔ esi. Awu ɖeka ye nɔ atsɔ nɛ. Yeƒe nɔ ŋuti. Menya afi si wòaziɔ ta ɖo. Eye nye Yerusalem fia, Israel fia. Gake eɖa nye le Yerusalem ye o, eɖa nye le Betsaida ye o, eɖa nye le Betania ye o,
Et Daniel est bête. Ça gueule. Moi, je crois que tu vas dire, après, avec ce mot aussi. Ta nez, ouais, am la fière, elle est bonne, ouais, AMEHI adobo. Et tu as eu des honors. Ta Martha, zu, honor, ta après, elle pas fait mon tour, qu'à t'en y honor. Amen. Ozu honor ne ale gobe. Mais on a gagné, on a gagné, on a signé, on a gagné, on a gagné. On a gagné, on va adorer. Donc, sans on me l'a dit, on va devoir et puis, on va aller dire, on va devoir ne va tolérer, maintenant, ne va pas quoi, on a fait vivre, l'œil-là. Martha, me goulonne, Martha. Na mede o do woni na ona na mare aten atitre de fe Didier aten atitre de fe lon ntia ame atole mo etome le mo ano eva kpaji alo menene ya Yesu mele ne no tia Biblia be yo va do quoi Martha de très me jeune jagba me jeune de ti me jem be ya hoe no anya be ye hoe nya tefe da onu ko eda doi da me sono alo ela imolida ele molida ebe ya tofufu be ya da ya kaeke be ya da nuka ha Rio Gra ebe ada nuka Jongoli ebe ada nuka ha wohe peji gao chi me gao o kata edeka be amegbovi edeka le mo keke ya tutima ti afi ya tuzote ya tode ya ole va novia Maria yare nati alo nati yo ebe no nyi de Yesu be afoni nya yo kata Yesu le gbogoloma ole omi Martha igbo akwa dowe o ntuya ko mawana na kana okura ba mala jukule ba le vi ba na wona te akabo eta ko ba go baten blo na Martha baten ye Maria da sinentinye de kamele fupopo e peko e dojinawa boni be ba kwele miye ne wele Yesu te fere le ka madame afomenu wala ko ele fia boga le ke ya o wele Yesu te fere ame ho de wa fa menene afia de etoy menye Maria to enya feo mais Lazaro to enya feo Biblia be afenye Martha to Martha gomenye nyonu gan afono ta nyonu gan onye le do kwisi nye ete we fona me adeko afea toy ta na amere le ba feme e be sejiwa oro alo ta nya se gomebe Maria alors me le si abe Martha do ye amade sro kposho da ne manye be Martha nto e odo kpo gatwe wa fo wa ke ma do yi e de sro ye eswan tu aku te oni esro abodo
aƒea. Eye zu sɔtsi le toa kple nɔwo megbe. Ɖoa Lazaro ŋutsue va nɔvia eye hã le aƒea me kpakpli. Maria nyɔnue eye hã le aƒea me kpakpli. Ɖohi Maria meɖe srɔ̃ kpɔ. Ɖohi Lazaro hã egamanɔamesita meɖe srɔ̃ kpɔ. Ame kae nye wòka kpata le aƒea me? Marta. Bene Maria wòanɔ aƒe ma me ye Marta nenɔ amedzro xɔ vɔ Maria mawɔ naneke oa. Nyɔnya ne miele kpɔm o. Ŋkue si nu ye Marta kɔ kpɔ Maria gaimo nɔ ŋuti tom va nɔ yi nɔ ble nyem. Ŋkue si nu wòkɔ kpɔe hafi wòva gului be neva yi Yesu gbɔ agblɔ le be ŋutsu ya hã lo aƒetɔ amegã kɔa mewɔ naneke na wò kura be Maria da asi nye ɖeka me le subɔsubɔ dɔwo keke wɔm oa. Gblɔ nɛ kaba be neva kpe ɖe ŋunye. Nenye be ewo ya kaka Marta ne dze nyama gblɔ na aƒetɔa atso alo ba Maria nya fiafia yi wòwɔ. Ne Marta ɖem do le aƒe me ɖe ne ɖem do makplɔ Yesu aɖe makplɔ ɖe ne eya nye zikpɔtia ma se be nya ɖe ma se wo kekeŋ vɔ. Hallelujah. Ona bele ye Maria do dzi. Game Marta nɔ ŋku mɔ kekeŋ tre ɖia. Yesu nɔ kpɔ. Do yi no va yina ga ɖewo mea, eti ye le agba mea, kɔne kɔna ɖe Maria ŋuti, Yesu le kpɔ. Miɔtɔ mi nya le miɔna nuawoe alo? Dalikem. Enye. Mahia be na ƒo nu afi o ɖe. Miawo ŋku ya. Eyɔ ŋkume ɖeka va to ŋutia, ŋutɔ se nya be nya ɖe le alo. Gake Maria le fi ma le nya le vivi nɛ. Ifi ya zɔa, Marta va na Yesu se gɔme be ne wòanɔ ava ebe aƒe me, ye mate wɔ ɖe ebe aƒe be esewo dziwo kple ɖoɖo dziwoa, ekema womegate le amedzro nyi wɔ ne ge le aƒe ma me. Alo? Vɔa Yesua amedzro bara dze aƒetɔ bara gbɔ ewɔ ne ŋutɔ. Kafla. Minya be Yesu ate va yi ɖo gbedada dzi amlɔ fi ma awɔ leke ko wòazu aƒe gã ni fae alo ta metsi dzi ɖe ame ɖeke ŋuti. Ne va mía gbɔ be mía akpe ɖe ye ŋutia mía subɔ yea mía ŋutɔ ƒe nyui tae edzi be mía wɔ nu kɔ mía dzra kesinɔnu ada ɖe dziƒo na mía ɖokui ye ta yewòva ɖo. Ta nenye be Yesu le asi o, vɔe anyigbadzinuwo dometɔ ɖeke mele asi oa, me ya tae awɔ ɖokuiwo nublanuitɔ. Me ya tae azu afɔɖodzinu na ame sia ame. Me ya tae nu yiwo gblɔ na wo be nawɔ enya be nyoa awɔe ɖo. Amen. Ola, nam fi ke mu lea, eya na ma habɔa. Eye be ma nyamea, no le teƒe nya ɖe ko la o. Ma nye kpoe alo. Ao. Yesu mele neno. Mi ma tem be ɖe ame aɖeke megbe o. Ma tem gblɔ ame ma ye na ye wɔ o. Wo ŋutɔ wo tiatia ye. Meɖe ƒuƒe me kɔa. Wo ŋutɔ wɔ tiatia.
ta ne gbe wɔna ne vɔ ko la mègatsɔ nya nu ye wa mègakɔ ku kɔ na ame bubu amea de anya gblẽ nɔ kple dzizizi anya te ŋutsɔ eyi ɖo kɔdzi nɔ be xɔ ekaƒomɔ vie ya amea na gblẽ ne ebe leke zi ɖeka ebe ye mate ŋgblɔ ok egblɔ ge alo megblɔ go eyia hã ya ne megblɔ ge ko me ta ɖe ge le nu ne egblɔe ɖe ezi dziwo ya ezi dziwoa nu ka ye wɔ etia be yeagblɔe alo ɖo nu yi le teƒe nye be ne eɖo be yeaɖe ta le nua ate ŋu gblɔ vɔ ko woaɖe ta le nuwo alo ne etia be ye ma gblɔ oa ɖohi nyateƒe ma gblɔ woaɖe ta le nuwo wa ɖohi ne megblɔ ma ɖe ta le nuwo ma ema ya egblɔ nya ko ɖe yame koe ne egbe ye ma gblɔ abe ok egbe ye ma gblɔ ne me ɖe ta le nuwa ke ma me kpɔ me na woe nu me ya tu kpakple wozia ewu ta ɖeɖe le ame nua ate va tsɔ dziɖegbe ŋusẽ be ka atsɛ ɖe dziɖegbe ŋusẽ ŋuti nya me ya kpe ha ɖo kple susu be nava wɔ nya ma koe ema wo koe ate wɔe ne egbe kɔa egbe aɖe asi le ŋu mawu ave nu asi ave me le kpe me kɔa Yesu megblɔ be aƒenɔ gã eye eɖe gbe nam ta Maria kabãtɔ yina va kpe ɖe nɔviwo alo dadawo ŋuti megblɔ o Martha aƒenɔ gã eti dzimaɖeɖi le nu geɖewo me ehe nu geɖewo ku ɖokuiwo hoo le yi gake yawo dometɔ ɖeke mehiã o ɖe nu ɖeka koe hiã nu yiwo katã kɔ ku ɖokuiwo le yi yawo dometɔ ɖeke mehiã o nu ɖeka ye koe hiã eye Maria tia nye tɔgɔ ike ame aɖeke mele xɔ ge le esi kpɔ gbese tiatia ka wa ye ne wɔ eka ye wa ne wɔ isn't ɔwɔ na be tiatia yi wɔ le agbo me enye dɔ alo meka le ta ʋuʋu nɔ mi mekpɔ be tiatia ma yewo wa mi mekpɔ wa pe anu mekpɔ wa ne dzo ɖa gbe ne va ɖe ekpɔnɛa nu katã ye o eɖe si yo do na ʋu tso didi akpa alo enɔna dɔ me gama me mele dɔwɔla ame ɖeke te o eye ŋutɔ nye ebe aƒetɔ alo ye ŋutɔ nye ebe aƒetɔ ate ŋutu vɔ ava gbedoɖaƒe alo ne meva o ɖe enye dɔ ye wòtia yɔ ɖa gbe ɖe edɔ ye wòtia alo ti ɖa gbe zame ɖe etia alɔ mi le nɔvinye yisne ya tɔ ko dama ƒe mɔ nka wa ya tia nka wa ya tia pardon kafi nye kpɔ na ɔyɔ dzo ɖa gbe kafi nye kpɔ na ɔyɔ ɖa gbe kafi egbe kia eye fia va ɔna be ame ɖeka ɖe kplɔ va zi ɖeka mene ne kplɔ va le nya kpɔa kpɔ be edze na mi kpɔ ne dada meka ye tia nka ye tia Yesu ye tia
Kapia. Dama de tonya be Yesu yetia. Ye amene ne le dama de bia ko Yesu abele Yohana ko. Amene ne ko Yesu le dama de abele Yohana. Ouais, nous ko le fima. Amene ne ko Yesu le sur le roc, clinique sur le roc avant. Ni pas que ko legacy a gagné. Hein? Alléluia. Alléluia. Mais comment on est d'abord des pieds? Hein? Togbi. Yes, man. On voulait n'amener de votre record. Et il y a d'abord des togbi. J'aime y recevoir. Padafu to wa globe ye manye togbi le padafu ko ga subo nu le padafu Yesu hein kama na ga no juma no eko on to junya togbi si a togbi la va ina a tu bodo hole damade nyamia va ifima va no allo Fiade e wo togbi be dire ne idama dere wanya be Kristo toye nywa. Hein? Wanya. Hein? Ma tuya. Atuye ma. Kukwaka. Ta obala lo be abla tajire. Hallelujah. Yesu be Martha etonu gedeo kobla do kiola o mode o mahia nde kako ehia yesi Maria tia ni togomo ameadeke masten le hoge le si akpo bedo Martha, ni wule gọmẹnye akpọ n'ọgan. Obo ju agọmẹnye, Betani agọmẹnye, atikutsetse madimadi aƒeme. Tikutsetse madimadi ɖe enya ɖuna.Amenye be edagble edo atikutsetse atia tse fain. Voa tsetsewo meɖi o ko wohe le ɖe. Enu ɖe ava dzesi na ogbe ɖea. Ta egɔme ke ganye aƒe yi me tete ɖe anyi le. Aƒe yi me vevesese le. Ta Marta kpe be aƒe le esi. Ba menya vevesese va ƒe ye. Marta kpe be aƒe le esi. Menya be blanui va ƒe ye o. Abe ale Yesu Kristo gblɔ na Laodicea tɔwo be miawo ŋutɔ mie be yewo le agbe. Evɔ miawo ŋgɔ mieku. Mie be yewo nye nunyala evɔ mie be kesinɔnu le yewo siwo me hiã naneke o. Evɔ nye be mie le amama. Miabe ŋkuwo gba. Eye mienye nublanui be nublanuitɔwo. Eye ta mi va gbɔnye be miava ƒle nu kɔ. Miava ƒle aklala ɣi. Eye miakɔ tsɔ miaƒe amadzi. Miaƒle sika si wodo kpakple dzo. Miaƒle ŋkutike ne miada ɖe miaƒe ŋkuwo dzi bena miate ŋu akpɔ nu. Marta menya be yemele naneke kpɔ. Yesu na wònya be meka ŋkɔ yi woyɔnɛ o. Meka doƒe yi le si o. Meka xɔ nene le eƒe aƒe me o.
meka abati nene le be xɔ me le aƒea me meka ame nene yi wòate ŋu aɖa nu na woaɖu zi ɖeka o enye nublanuitɔ ƒe nublanuitɔ nenye be bɔ fiafia ye Maria o ƒomevi o Marta la va trɔ Marta la me va te trɔ nye menya o nu yi le me nye be eye wo nɔvi va dzre dɔ eye wodo ame ɖo ɖe Yesu Biblia be eye Yesu va Maria nye ame si woƒo nu na to dzi blibo Maria nɔ eƒe afɔ elabena nya be Maria la ebia bubu yeƒe nya ŋuti ne ame aɖe bia bubu nyawo ŋuti ɖe agblɔ nya nɛ kpɔ anya be vevi nye le nya me ate agblɔ nya ma ke na ame yi media bubu nya ŋuti o agblɔ nɛ eya ɖeko asi kɔ abe zatie le dzadzam eye mate wɔ naneke kpakple fiafia kae me ewɔ fiafia nyuitɔ yi ke ame aɖeke mate ŋu axɔ le esie wo nɔvi ŋutsua Lazaro ƒe ŋkɔ gɔme nye ame si Mawu xɔna Mawu ma yi xɔna Lazaroa eya ke nɔ nu ƒom le aƒea me gake Marta me te ɖe ŋuti be yease nya ewɔ nam abe ɖe Lazaroa hã te ɖe Yesu ŋuti be yease nya anye ne meƒo Lazaro ma enye Yesu xɔlɔ gake ku tame gɔme nye mese Yesu ŋkɔ megɔme nye kple Yesu mi nɔna anyi li na bɔ abɔ mi nɔna kplɔ ɖeka ŋuti ɖuna nu eye nye egomekpɔkpɔ le agbemavɔa me Yesu ƒe nyawo xɔxɔ eƒe nyawo xɔxɔ ɖe dɔ me eye ewɔ amewo nɔ agbe ye agbemavɔ nɔ ne mi yi ɖe Yohanes ƒe agbalẽ ta 12 Yohanes ƒe agbalẽ ta 11 me yi Lazaro ku le Yesu va fɔe lo ta 12 mea wo kpakple Yesu woganɔ kplɔ ŋuti ɖu nu yi gɔme nye be ne ɖo monɔnɔ kplɔ ŋuti ɖuna nu tsã oa le be tsitre sisi megbea maɖu nu kpakple wonɔ nua ɖum xoxo gake ku haleluya nu kae nya gbɔ Yesu ƒe nya nya gbɔ menye aƒe yi wòate ŋu tu na o Yesu ate ŋu tu aƒe na wa ate ŋu ƒle ʋu na wa ate ŋu ƒle yaʋu gɔ hã na o ate ŋu ƒle tɔdziʋu na o gake tɔdziʋu menya gbe yameʋu menya gbe ne tu du blibo ɖeka na o hã menya gbe eƒe nya ye nya gbe ta exɔ eƒe nya kɔ de dɔ me Maria nɔ Yesu ƒe afɔ nu abe ale si ye Saul Tarsotɔ ya nɔ Gamaliel ƒe afɔ nu be yeasrɔ̃ nu ye ta Maria ɖe tso game wòdze Yesu ƒe afɔ nu nɔnɔa mɔ nu gbegblẽ aɖeke o le Yohanes ƒe agbalẽ eta 12 tukpui 2 kple 3 ne mi nya enye be eva nɔ anyi ɖe Yesu ƒe afɔ nu ake le ame dome le yi me ye wòyi ɖe wokpe Yesua le ame aɖe ƒe aƒe me eva fa avi kɔ ɖe eƒe afɔ ta ye wòtsɔ eƒe ɖa kɔ tutu afɔa eye wo kɔ anɔntre ɖe eƒe afɔwo dzi Marta ya se egɔme be yeakpɔ Yesu ƒe ƒodo gbɔ ƒodoa ne Yesu atsoa ne yi nugodo koa nua keke va yi ema alo wa Maria ya se egɔme be yeasubɔ Yesu le nyateƒe kple gbɔgbɔ me alo le gbɔgbɔ kple nyateƒe me ese egɔme be ele be woadzrae ɖo hena
eƒe ɖiɖi eya ta wòkɔ ami ɖe biblia be nu yiwo wɔa ewɔ yi ɖe mavɔ menye zi ɖeka hɔ̃ ƒe nuwo o fiafia kae wɔa ne wɔ fiafia kae ne wɔ ɔhane naga ne bie ɖeka nina hã gae ewɔ nane le miaƒe ɖoƒe ya ŋuti ɖohi ne tɔ awu aɖe va nye kɔ ɖo ɖa nye nɔvi yiwoe le anyiehe gome eɖanye nyagbada ye o eɖanye lama blu ye o eɖanye mɔmba ye o eɖanye yiabu ye o eɖanye gbandzali ye o eɖanye sankpana ye o eɖanye nyagolugudza ye o enyo fain wɔ ɖe awu aɖe ƒe ne ni ye woado avɔ aɖe ƒe ne ni ye woate abadzivɔ aɖe ƒe ne ni ye woaɖoe evɔ eɖo yiwo tɔ yiwo katã yiwo gblẽ ɖa vɔ wa ne de luvɔ ɖeka kple Yesu ƒe nya eye ekpe ɖe ŋuti wòli ke le nya mea ede luvɔ yi ɖe mavɔ me mateŋ awɔ nu ye nye Mawu ƒe lɔlɔ̃nu atia nyuitɔ gome nenye be aglãdzedze vi aɖe mele me o nenye be medze aglã ɖe xexea ƒe enuɖoanyiwo ŋuti o nenye medze aglã ɖe xexea ƒe mɔ yiwo le amewo katã subɔ ne to dzi egbea ɖe xexea dzi be nyɔnuwo katã ne wodo awua woanɔ woƒe teƒe vevitɔwo gblẽm ɖi woanɔ kpɔkpɔm alo nenema ya ne do awua eno afi ɖe anɔ dzedzem alo atawo woanɔ dzedzem nenema ya eɖo la ta nane ɖe abɔ ƒe afi aɖe ɖe no ƒe afi aɖe ye xexea le ɖoɖom alo kpɔƒɔgbea togewo ɖo la sugbɔ nye ɖeka ya eve etɔ̃ ne te ŋga do ɖe xie enyo ŋutɔ alo awɔ eɖo la do ɖe xi hã fine tɔ xexea ma ele na wo be nagblɔ na xexea be awɔ ye mewɔ ge nenem o ɔbe kɔƒetɔ nye kɔƒetɔ ne kɔƒe dzi ma nye ya eme le kɔkɔ ma eɖo la me ɖa ɖe ta woe ma gake le nɔ ne medze aglã ɖe xexea ŋuti oa mate ŋu atia Yesu gome awo Yesu be yinɔ gbedodo ɖa dzi yɔ katã yinɔ gbedodo ɖa dzi mazɔzɔ alo amen ye eƒe nyame ke wogblɔ le be nyɔnu ye le gbe dom ɖa enumatɔ ta ewɔ nu ka mede bu be aƒetɔ ŋuti meka nyɔnu be aƒetɔ Yesu wobe wòbe esrɔ̃ wòe ne ebla ta esrɔ̃ ŋuti ede bubu fine dada no yɔ be mademoiselle alo madame ɖe wodze agɔa mebubu ɖe ŋuti o fia nkata woya gbe ma bla ta alo gblɔ na se ɖoa teƒea le amewo alo nya kpɔ nya gãwoe bla na ta alo bla ta fi nya gã vi nye ko yem nyewo hã ne mieɖo afɔ ko mieɖe numa ƒugbe mieɖi ƒugbe fi ka ye wogblɔ le be ne mie gbedoɖa ge koe miabla ta fine biblia be mienɔ gbedodoɖa dzi madzudzɔ
nu ada kpete me. Ibla ta na Didier. Nye ha ta nye alo. Devi me bla na ta, devi me re. Mansa manyo va. Ameyo nye titi anana. Ameyo di ban e nyon wa e ko eno agbamanya. Onko te ofuka te wa Didier. Ta e yo zubo mo no na dada je banya gbota. Consider gbe no church no to awulobo ni ha do awulobo. Ne blata ni ha rola onuko ablata. Ne do toge ni ha rola do toge. Okay? Ta manya ababla. Yesu vede. Ye to. No gbedodo da ti ma do mo. Donc, il va blata gasia gamin. Allô? Allô? Mais logique, hein? Tu sais, il n'y a blata, non? Hein? Mais Brennan, il veut dire. Il faut veiller, mon facteur. Baptisto, les carcovres. Nous, nous, les hama, avec les togo. Vivez sur le roc, on a avec Dieu, il y a salon, il faut se bonner. Moi, je ne fais pas plus. Il y a un peu de moteur que d'avoir des cafés forts. Nous, blatari, et d'accord que vous n'avez pas de tabac. Mais il y a tout ce qu'on peut blanc à talo. N'est pas le bon moment au blata. Va le tout que les filles me savent, non, nous n'avons pas d'adidi quoi, avec un rien bon à blata. Ukrainien de que monye da puito o kata da loboto e onye ga ke yo krele biblia me banyon do la blatata na nyon mo blata na po hey amo a un tuoba ata lui dom le dvernon no be avota e oduiro avomate o le Togo avec Kharkov il y a Gbéré. Avant l'union avec hiver, et je n'ai gomme les films homo à hiver officiel là. Au plus grand temps, octobre là, à voler homo. Neige l'hiver. Octobre. Un me va d'autres jours, mais c'était un 20 septembre. 20 septembre, il faisait déjà 6 degrés. 6 degrés, les France revenaient hiver. Chaque hiver, Garcia Gamé au moins, il pendant moins 30. Il pendant moins 40. Quand il me prend un mode de moteur que au dos pantalon fort. Attends, oui, au mode de fort. Collant et tri, laine. Au dos n'a de gomme. Mais quand vous donnez au dos qui va voir na olo, au dos n'a laine, be collant, da gomme. Afia do robe d'Égypte, à son manteau d'Égypte. AMEHI le bus comment troller bus et katia va gueule et kanti ha. No ya lia dia. On ya be do collant ta. Mais que on ya pas gomme na yo. L'homme et les filles, à d'autres femmes, les pots de mouillot, à pots nyonu, à deux pantalons. Alors, Marava benyema, Marava benyayo ha. Abedi, ne ho Yesu a, nyemanya. Vanele Yesu meya manya. Ne Yesu le jimena wa nyemate nya. Vanele Yesu meya maunuko manya. Leke mawanya. Zozo moya na manya. Mrekwa makwa. Na mesia me. Hein? No hamere soja mere manya. Gbegbo kwere soja menye manya. Whenever le soja me kwa manugo manya, ela wengo. Ele soja wa doge makpo. Allo?
Ne no soja me kaka ofe aton efe wa e ga do soja wo me do soja wo ne me kwa ma nu ko manya e wa ya ho allo tanele Cristo ne o Cristo fe tiatia ma boy lo gbesi agbe fe zozo lo gbesi agbe fe nu ona na amen. Salmo nglola eglo le eƒe nyame be nu ɖeka dzrom vevie si me bia Yehowa. Suivant. Nu ɖeka dzrom vevie, voilà, si me bia Yehowa. Si si m'a dit vevie ndeka menye me fo o ton ndeka mau de do ki fia Salomo le pe drem e ben on ko ne bien ko mo ne no ndeka ni visito pe me ga nya semo ne bien ndeka en ka yo bio anyasa e biblia na nya be anyasa fa gomo je fa nyem ko Yehowa bobo Salmo nglola ebe nu de kape me bia Yehowa esi ke ma di vevie Yesu be bia e wana di e akwe gba votre apu non pas vu non c'est quoi ne le do la femme bébé on va la voir pour que adenu mena apu ile que adenu mena kama ya kwela de aga to te bele fuzivelia look at her ite Yesu be globere fo votre avis now ebe gbe ebe gbe heurté o me kpɔ ŋlɔ nyama Yesu me kpɔ gblɔ nyama gake Salmo ŋlɔ la be de me bia eye ma dzi vevie ndeka nuka yo bia ebe bena ma nɔ Yehowa ƒe aƒe me le nyagbeme ŋkekewo katã medze be ma nɔ eƒe aƒe me ŋkeke ɖeka o megblɔ ma nɔ eƒe aƒe me le kɔsiɖa go megblɔ ma nɔ eƒe aƒe me le ti ɖeka o megblɔ ma nɔ eƒe aƒe me ŋkeke blane o ŋkeke blane ya yo nya va yeƒe ŋkume panye menya ne zɔzɔ me de fia gbea be le Mawu ƒe ŋkume zɔzɔ me de fia ne be ma kpɔ portable o me gbea ɖe nu yiwo xe va yeye o de fia be yi kpakple Yesu nya zɔzɔ le kpɔ film ɖe kristotɔwo be film